Okay. Hai, vrsta cit. Šta uradiš? Vamo, dalje. Gdje? Vamo, sad je stavio. Gledaj ovo. Maj, kam. Vamo. Gledaj ovo dal. Jebote ti to. Vamo, treba. Ček. Vidi ga koliko. Drvo baš. Da ga vidimo dole. Hajmo malo dole. Čekaj, polako. Dobro, drveta ti voda. Ode ja donit motor kad spadne i kombi. I ovo moramo skupiti drva. Gle, evo. Čuješ? A još dole. Aj jebote. Allah, mi motor koji on. Nema. Pusti drvo, balan, gledaj, eno i tamo drvo. Vidio sam. Čekaj, ah ti maj. Ovdje ne pada. Aj jebote ti, gledaj. Ovo je užasno. Gledaj koliko odmosta, Gledaj vode koliko odmosta, da. Dva metra. Jebote. Vidi onog drveta, vidi ga. Vidim, ali slabo. Pluta, gotovo. Ti majke, gledaj ovo. Evo nas ljudi na moru. Drvo jedno. Šta je ono? Balvan? Meta drveta na njom. Evo ga još jedno, vidi ga. Koliko smo vidjeli drva, mogli biti 3 godine ili drva. I te dolazi se čitav godinu. A gledajmo, ne znam ne zapadneš. Jebote ti. Dobro, dalje. Evo nas sada bliz bulevara. Evo, kod pijaci. Jebote ti to. Dobro. Šta ovo piše? Dozvoljena policija, jel? Iskočio krokodil. Udunu. A? Čekaj. Hala. Evo ga gori, kada cesta. Čekaj. Evo ga, sad mora se prijeći preko.
Evo ko skuplja flaše. Ja, plastik, pravi. Ja, Ama. Jebote ti. Gdje ću sad? A? bloki. Aha. Go, ispod. Stop ljudi, kamermani smo. Nemojte nas sad utrati. Čekaj ovo da snimim. Aj jebote ti. Hamam. Dođe kod nas, stiga u ruke. Spasio krug. Naša sreća. Vamo. Aha, evo nas sada na plaži. To ide plaža. Evo. Am dole. Dobro, idemo sad. Ha? Idemo sad. Neke još malo, ovo je sada da najbitniji. Konobar, daj piće ovdje. Da, vam mi došli na kafu, ovdje vi brodovom pravite. Sve je ono tamo. Šta je? Ono što se diše, puta, voda, Pumpa. gejzi, sve ono. A pukla. Ček da približi. Pukla crijev. Nije poplavilo banku, bo. Kuda sam popna brzaka piće i onaj... Imaš li opremu za spasioca? Ako se slučajno utopiš da niko ne skače za tobom. Vidite, i zavezali ga, vidiš ti kanapu. Jebate ti. Am dole. Konobari, a izvadi se iće da ne smahidu piće, pa da čujemo satak ove priče. Ali niko ne da pića. I ova kiša neprestajno ne pada. Poplavilo banku. Ode banka na more, haj vam. Gledaj koliko voda ide, da. Evo, ček. Znaš kad počnem da cija po Marku? Pomarkali bace, jel? Čekaj mama ovo da snimim. Odmah. Vidite dole. Bože. Drogo mogu da upad voda. On, Da, sam. eto, odeši nam kafe. Ništa od kafe ovo ljeto, znači. Am dalje. Što ti je to gafet? Čuj ono. Šta? Kratinin sin u vatrogasci. Ko ti je kratina? Ona ti na ribarkama. Ja? Zelena ona stavlja kapu. Ja, ko je ovo? Kratinom. Ona, kratina A stava. jebote kratina, ko ti je kratina? Am dalje. Evo i cukurne i obučen. Ima kabanicu. Trese se ko, ona vidi. Vidi ovo.
Aj, kad ne možemo proći. Vidite. Aha, Ovo je aha. silazak smola. Ili smuga? Hajde opet. Hajde. Hajde pa još dat nekoga se otuši, hajde. Hajde bolan, vidni. Auto plovi. A? Voda na piće. Ma ne znam, a će nam dati išta ba. I konobaša vjerovatno tuši. Ja. Ide proći brzo. Evo ga idemo 2 kafića. Evo. A nešto tamo, šta je ono tamo, ham vidi. Evo piće ovdje, je piće znači. Će nas ovdje ko usluža kafu, neće ni ovdje. Šta je ovo, pjesak? Ja. Imate piće. Ovdje. Aha. Pazi, dole je ovo voda. A imamo je auto. Onda treba pjeska za fremenata. Oni pune mi kupi. Evo ga, viš, ovdje problem. Gdje? Tu ovdje. Pa kuda možemo proći? Da li ne? Opa! Jebote ti to. Ne možeš gore, bolan. Gledaj, tu je jedna cura koja šta spava. Pa že je sad? Udivo je uvijek, ti živ sad, spava ili ne živ sad. Pošla kući možda. Niko snimio to. Pa jesu ovi, sve što snimaju vidjeli kad je pala. Aj jebo. Gotovo je sad. A, Isto vidi tako koliko jedno je. onako se nagije O. na djeca i slička na svima. Jel danas to se desilo? Sad evo, eto sad dole na ovom mostu. Aj jebo. Gledala je nakupku na djeca i vjerovatno je voda Pa zanesi. gotovo. Već. A neću nam iste dok ne odnese. Eto, imamo jednu žrtvu već. Ama.